obugo kaire ndetegera nkona no bui na nonderete gwikaria kwate ogeni kaire mubango tojora jo tujwa sheto ande by the way berempendelea ambetikie ogo subscriber na no gweta na mbere kuthikiria na guntigira ka commentara no mpendete muno kuigoro kuga kinya owe. I like hearing from you a lot. And Mbiti era kwa imantu muno na ntoejo taka yona iro tuko mwe Mbiti era tindau nerararau ne tindau kairi nerararau no akara tuko mai teromete kanto ande teteu equararo impara pio eta yona igaringe ritharoreo roimono na kimeru ritagwa irundu na gichonko ntijora ritagwa ende igaringe ritharore soft mitia ritega pategana hey Mbiti onore itirigite combite something ya tasty angarite thukio ande heromo ekaire nene nkuruki ara mbere agoteu yarumo ringi modiane era msoiri uga chovyo maliza buyu la asali ani nge Mbiti ale rundu andikyo igire momero kiuga hatiri na runyetero kono rungo kwe eje injuno enge momero uga injuno kana i abetana kimoni saying uga tuge okeja okana enkero gintu kana okaigwe okethero na mpara mono derenge narari mpara mankandali kana modere jonge ndatorete ndi class 2 na ndaja thaiu gotiko nenkero rega kore kinya biro tirija ande oruo iko kuga ngakari mpara ende gotwiro tonge ndara ndatorira kenge Mbiti arerere rundu gato improve vocabulary yetu Kimeru gato kuje Kimeru na mogambo jojo yetu Joankanya na njira ya Torogono na njira ya Nkwagaya na njira ya Saints na tuchamani wa YouTube kama kawa orikane ko like o share na ko subscribe na kedari Facebook uneori ukorerwa ko like page na ko follow na kedara wambona Instagram ukorerwa ko like na ko follow wanthiata nko thiata ibwega kaiko karogonoga kwika narua karaka kagotonagia ara momero aitire bonge uga bobo ndaborera kira Mbiti eririre irundu ritireja kwa kawaida kona mtu akira irundu kana ri Mbiti kinyaga kwa kula irundu iroje roimba imbia basibi popi nande au no twathiria kirasi gitu kia narua kia Kimeru ukorerwa like subscribe share. Sana.